Now when him say Gehenom esubi po ho Jerusalem na ya wo baby bia bia friend Tophet. Now this Tophet was a place na spirit bi wo ho friend Moloch. Na omo na omo ya principalities maku 6 and they celebrate omo with burning of babies and burning of incense. It is a incense no efuru kosoro wo hye de mo na principalities no mani ayede o mani age san krofo no nyame bo mo hwete ye no no mo ko tena Italy Italy tiene onyame bo mo hwete am ko tena Eva Italy and they name a place in Italy called Tophet. What is saying? Tophet. And God gave a prophecy about Tophet. When he say we are sum nyina Italy na wo. Hey, prophet Opatafour. Prophet Opatafour. Me Opatafour me say we are sum nyina busuma kese nyina Italy na wo. We are say baykuro nyina Italy. Me so Prophet Opatafour. Me so the higher sorceress. When him say intergalactic and black magicians, no, say Sankofoni, no, interplanetary magicians, no. When him say Italy no more. Hey, Prophet Opatafour. Me. Pope fear. Now even the Pope himself is an intergalactic black magician. He's a sorcerer. Oh dear, my ban. No, Mami come answer. He's a sorcerer which has ni onim nyame awo baby a nipa nsuro hwe o Pope to ono nsuro nyame. Onimi nyame wo baabi a oni nyame ni twaka. Opatafour Opatafour baby antokwade ndi asori e wonam patade ndi sori enti ne yefre Opatafour Opatafour kwa ye bibremu nimfuai wo sepretataku a ne ho bon watuduro brefi akura mpa okruchireku okataba ku a wokofa abaifu kuro oseseduodu akomia okofuru kasamprebu sane a osi nonsoye so boafo kwatwi akwa wo hunu dom serie chireduma ko satia wodi huhumu kumu akotene na hwan na metutu na yampia yi a Opatafour woda zenith of the heavens ministry no ono na awurade adum ni tumi se onfanyi nyame manti se baye ni wo bi di asie adwuma ho asem ayede amawo wo bobra wo hu ano usika asem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantue ho nkrata asem aye basa na wo pe huhu ahode so aye awurade adwuma na wie ya ene wo Opatafour enti sa kire wo so a friend wo 0540 770896 ana 0206566150 Opatafour otwadua mponya nkrumpo bekoso aye onyame ama na ko adifo nso aye nokwafo. Right, I wish you for mo bibia akwa aba Kumasi online television. Me gidi so mote yen ka che. Dia be se wiem o enye easy. Samra make say busuafo ahia Prophet Opatafour. Wasi form e wo studio ha. Ofure janensa nifa su sane nche kura. Prophet Atnase. And some no doso by a babon tofa emre ni ho because you see an mono nsia na wasi nyina yewrafi no kra no adumbi ene hihye bi mu ayede atoto kwam na amayatimi anya prophet ha obekire no mamu kakra akire yen samra make say the CEO Atnase ana kofoku as usual menua ono so Atnase den na coronavirus yaka honsem free tete ya broswa Prophet Opatafour akire ye no mamu na no baby abeduru ni o you say partially the lockdown is here ye fa hudi no enkuta ye sabiem ye sisi obi antena fie na Prophet Opatafour your last video ye o kansem bebre e de betu dwa say June 20th free okon na no ma besesa ama obi anya ne fa hudi ampa de ye tete aban hihye ne de ekosu wiase no kamia kwa say the prophet kan ya no apepepepepepe ana eko
Prophet Opatafour enye easy samra make say prophet atenase prophet Opatafour me wakwa aba na mpom ye prophet yesi ayenhia o yehu na se kra me ampa me body me fra kra me nyawo prophet na mpom ye yesi aya na akọ Sisi abofu yukura uma asasi omba corona be yom edo nsane be da bofu bia amba bofu oh no mu susuro corona virus na ndo mu penkwa abofu penkwa omso mu penkwa nde je mu ntra masase so corona ba ya wodi beba ntimnim nya abotre prophet ensam no doso na ya ikofi mu de o ma buru bi so a sisi corona virus ekuta ma 214 ena ya confirm say abagana yenya na nipa enya yade ni bi emu 49 de yatimi asayale na omakofi akwaje ayale emu miensa kra de so ntimi kodu omo pa omo ho ato omo na ese de obeka ye no say edan ye ho ayale sa beba ama enu 20th June de na say yehu sunsanso ni ya na BBC prophet enu ni yehu ya na eba o BBC ni yehu yo michio bibia the whole world michio bibia biara michio bibia pressure ni so prophet na no kransa na obeyi ano adom di wachi dodo me ne dani ya na o na da be na prophet bakasa da be no yese hey prophet Opatafour we are secret ni ba ko pe obi enu ochirifo asempa kodo so ati ase na ewiase ne so no yesi de ofuru duapa na hede ye piano na sebio se betra hede kumase online Opatafour betra kasa be ensem fata I believe so omo ehwe no ebi mu ya well educated anka mu musti wam times on be di pechi so what I say na me say eja onyame nam yeso de nsempa ba wiase ntia na obi ate Opatafour nka na odwane akope saa nwunu ni bi ase because niam aye kan de bi am catch odi pa bi say obi ni ho beba wiase after me obeye de mi ye biem ebi ni ho prophet de ya bedru ni o update na me de ma wo no Ghana ye de no me de ye de ne ye ka prophet na eba ye no ye nso ye ja media for ye na o ye ne ma na ye hwehwe mu na asenensen abrochirefo bi so my informations ya say 5G bi na China fo bi ye say introduce na ko jinse mu akofa yale ya banenye nyame na etoye so wire ase aso for my yam na ehu sa reto bi na free papa nsem buy so say 5G in a China for ko introduce na akofa asem we ya ba prophet Opatafour na mo amana ehu a ya kan nyina egu dem prophet I mean ji obi bia ade ba ko amini say okay kan ai ja shangoma na tamu anyankopon ka say odi nsu yiri be se wi ase de duana no nsu ni mu na ya ba no wanua ba ko no wanua bere mapanyini oso nsu de be petepete na ajai sa no kan na nsu na jem titi beti sesi ya oh we mamu nko ho beti me na maka me se abeti sisi ya no mo dia ho ato about 3 hours so na we free the 1903 be atoy and say to 6 hours omani bra na ato 3 days 19 sana oni patie is it what is happening mystery tinya 5G sir all these things going on is a false conspiracy I'm telling the truth the about next is more than coronavirus afi the asankede afi the just say that's what come na I say mu atwe how many patrim ye ne de what is coming what is ahead of us is more than dangerous coronavirus prophet Opatafour obi a wa ba minim say odi asundue nsam na ebe asa be ye what is coming what is there you see prophet earlier on yeah people thought say you need prophets and you need obi onyame ne kasa was asasi but that is not the case on say earlier on e sha say no say China there ya say China for ya remember
Emma would therefore ya dem better han ebe ko hin ebe ko hin. Na fe me ma therefore ama. Na onya therefore. Prophet Opatafour. Edom hweye. Would therefore ya ko fa bai. Oh. Wa dem better ha. Prophet America for counts atana Donald Trump. Ototo ayam here. China virus. And me be catch them say so okay ya. Me make statement we say the better American is more than the to China. Yeah, kai. Esi om na lead. Good. But omo ma na say so. Very good. Say so and so omunye more populated than China. Get that concept? Good. Ena obeka Italy. Now I'm catching you say Italy so we America free wa omunye be sumo wiase because there is something on the way coming. Ena ye hwen e no mo divert issues no. And on by here say these American military men be the scientists be na creative virus no number so they shut China economy down na America be ruling na make all kinds of false conspiracies ni your system ni mu afedi e wo mu ade no ani yan akwa no wanu ensam na no okeka no 5G. Tinye 5G. But the issue is 5G was introduced into the system way back 2018 by a Verizon company. But you're not going to say 2018. It is sometimes we'll be back out to the customer. Your research. Medical catcher say, it is qualified in the Bible. It is in the Bible. And 5G now more can 5G no cry. Make your research. Sabab make any harmful way when you pass one. It should be cancer. Yes. Not the respiratory system. It should be nipa a cancer. Cancer netimi de ba. And I introduced way back 2018 Verizon company. Sanko phone na din kan introduce that you know. And sana ya be 2019 and ya about 2020. So my question is identity 2018 enya problem. 2019 enya problem. Omumie nu na mamen ka asem chiro. Ye awuduro. Say awuduro we enkum. Na say awuduro ni nipa ba ko be fata fere o say enya nkum me. Try say nipa 100 be fata fere say awuduro na awuduro. But on the American what you say? And sometimes we will be making statements be yentina sitting yenye very analytic. Yeah, I'm kind of grateful. These Illuminatis and these secret societies, no one has said that this are conspiracy number him because he said na so for be enya in-depth knowledge our scriptures ni mo who say about me ehunu steps any the wiase ye dey ko it was said that creating no ma twi nipa ni nyina adwen no me dey akosi sa sector no etie ma hunu say there is something coming on the way because this issue happening right now no it was prophesied by prophet Amos. Prophet why? Amos can wasep issue by coronavirus. Yes. Bible mu Amos. Oh. O can wasep. Say 2020. Chama. Say baba wi. Me untimi na dada mi o. Yeti your prophet. Me untimi na dada mi o. Amos can wasem. Jeremiah. Enso ba be share home comedy to ho. E wo training. Yes. Prophet Opatafour. Eti wontimi amemeki any bibia o ho 5G bia. No. Yan hwade. Chama. Minu mienu. Yeso sini nyankopon. Dabi. Yansu sini nyame. Wuji tum za. Hwan na bo wiase? Ya okese na. All two wiase fare by na China for ho. Dabi. Eti nipa na ewu o wiase no. Nyame fe. Dabi. Sure. Good. Now nyankopon awbo wiase. Tumi nyina ewura. No obi di ne 5G abese wiase. Na ekum nipa. Nipa ma we am 5,000. Nipa ko.
nipa kopa meboa ababuru bibiri ababuru okay me dem mi ni omo corona na chi nti minim eti sababuru nipa 5000 kwa bato sai nipa na wo Pentecost wonim Assemblies of God wonim Roman nim Presby Methodist ni nyina bi nim Opatafour me dem de nka ho eti sanko fo we nyina anyanya me na omo somo no ni Yakobon atena wa mo obi di 5G say ni wiase ni wate ho ni na yesori a yete aso dem kwasiada yete ho reba baba Tuesday reba baba efiada reba baba a Christopher Monday to Friday omo ya sorry me wa nkamofo kwasiada efiada omo kwa sorry ina nkamofo wo wiase a Christopher wo wiase omo friend omo sum nyame ana mo nkamofo 5 times a day na mo bon pa ekire ala me boa na ala atima atina ho na wiase akwa bi di 5G ekuye nyina nti ese fata se edi nyame achi dabo ati ase ese fata se edi nyame achi because we do achi for wiase there ahobambo na obi di 5G abese wiase na o di kuyen wa kum ni patra so be 5000 eurade wo da so tesoro he no e ma akwa di 5G haye ama ewiase nyina esu etete brochirefo ye dibi enya brochirefo begate mo na hihye no Bill Gates is not bigger than God. Get that concept once for all. Now yami boni wiase no Bill Gates was not there. And Bill Gates now ni trust in someone ye tell. Let me if it's some of the Microsoft softwares ni auto meme so some of the Microsoft softwares now a woman Microsoft demo auto something like net framework software auto no dia besim obi na yama no aton dia man Microsoft company no dia shame no dia about powerful say it powerful say dia mu na mu attribute things to him say we are powerful na who is Bill Gates even crowd the cast a world no omo wo scan cramp obi wo scan channel bam even Sakwawi, Pablo Escobar, Sakwawi, a drug lord now or drug campaign now. I think it's a Mexican or Sebibisa. Sakwan was captured by just say, well, yet Dylan in Tino Moon first one with the Becassa folks now, which work at the Omedeno. And Timo be making Bill Gates so powerful, so no Bill Gates once. I bet never Yasena. If you Yasi and yes say and I'll do this. Who is Bill Gates? He's nobody. Bill Gates is nobody. So nyame ma oni pa bi kwan ya wetimi aye bibi. That is the question you should ask. Samuel Christopher gitum say obi na dia 5G higher there, then we should yentenase nyan think it twice. Nyan nwinu question say then ehu nya say e be bompae. Aso hu nya say e be sum nyame. Cause wo wrade wo te ho. Now Bill Gates atimi the 5G serious. You are no am nipa 10,000 15 and now 5,000 na wuo. And for loved ones or my dog phone when you know when I will that they want to walk on Casa, Massa, you never bosom. It is Anamibwa Prophet Opatafour. Yabikan won't tell Matuase. I didn't know bosom. It was a bambo. Nanya, yes, you young coupon or white. Near no correct, the old Matuase. Young coupon or white. We are seeing you get there. You get in your bin a woman. Obina wu Nyankopon. Ntade tin ho bo wiase. Ama Bill Gates kra gon to aso. Entimi to ase anya no kra nya 5G. No, say tie nioma bi. What you say? Analysis na. Asam de obi ka twetwe bi firi kona. Ne tabo. Twa Christopher go agbon paye. Ewo wiase. Na yesi e ko share dem kra de. Adura na jo a obi anna. Hi. Na be pem ne. Bill Gates that's what you powerful with this re enem nyame we catch now say you see jaw achiri die kopa yanta achiri di ko awanta okra ho fa so che ho because say obi din ho koja bosom a say bosom obi tem cast war torment say di pa na bosom ni revenge na ye som anti ye be say 5G eku ye ndie hu what you say it is something which is it was written in the Bible yase hu komwa da ya to walk friend na nyame ya adom a abam na we na adom na aye no na dey media nyame asam de ba mu hando Prophet Opatafour ni pe wu wiase nyame ya adom ma men ka se mi nkyerɛ o matisi esi itiri o mu tutu sikagu
me de minya hu usuro hu bia fa mobile money wate ni pe wu asika so ni fa so bi sika na so ni fa so man kasa ni pe wu na ti wu aye nyina ya wu prophet Opatafour abi nyina ya wu ana ni pe tu sa wu videos ni bia chama nya idli ye tu ni pe tu sa ya to e mo ma ai ya botre efiri Abraham time Adam time no bi emu Adam nyina tibi asa kise betena hin owom sa se wuo de da ho ma da sa benye ye tu sa wu sei na nke ye tu sa mu sen na baby adu a okra ye do ba studio a barrier police barrier do a tena nsa na edu police barrier ne de ye e do kra mamu anya ye a obia na ene adwoada udru kroma nipa no ma akora nam eye wunim satan nti obi awale egu obi nyata mo mani kura me ya adom na sa aban se tena nkuru nchen a obi ye teacher ni do bi osole okọ nyata mo mani kura na me ya adom na aban se kotena nkuru nchen a nya wawale na aso Prophet Opatafour why am adani kura esere na wan sere asma okay there what make certain people too powerful in the system as if said these people are unbeatable beings they are human super beings no obiani ho God can subject them. God can destroy them. Nobody is going to get no dey yankasa. Idea the person ma tia say. Bible no e din kan kadada. Onyame ye dey. Akan. Yahwe ene ye nche sa asem no. Menza o say ye nche ye pese hunyini. Da bi min ka say ye nyini. Wo sa wo de oba na waba. Ya fe wo nso. Enti mi ehu ba bi emos. Wo say emos na kai e hye wo ko. Aha yemfe chama eja kofi bi Amos chapter 8 na menche na dey bi wo kofi yemfe because coronavirus ya pesi ehu na dey aba di asusu ehu dodo but what be Amos chapter 8 jump verse 9 yemfe ne yi mu a eye enkron ose tie na eda no tie o ose na eda no Awurade Nyankopon asem ni asem ba odifuo Amos wonie Mema owia ato awiabre na mema esum aduru asase so awia kete edu dabi enkoten saku achi 8 enwoche tie ye nti tie o we na Onyankopon bu sa wiase ni asase fo se me ewurade me ma esum duru asase so awia kete a ye nti sani o ma we nti asase enwoso mo popo na esofo nyina eni abobo a na asase bu nyina bepu asa obia bebo pusa enipa de be sie nti no obia bebo pusa se asubontre na wobefuno na achese Misrim asuo no okay be say verse 10 na me nkire wade edu 10 you say na medane mo na pon na tie wase me awurade sada no ebi nsi da e wo wiase mu pa mu fa mu historians mu mra out ebi nsi da se asem bi asia me adane ye na pon na si say na Sunday omu didi e ba ya Palm Sunday ni edi ehun se obi di bibi ye hu na etimi pie ni edi enu no wase medane mo na pon na ye kasa na pon am festive occasions me awurade medane Monday obi an school medane no enko asole ya na dan nju ase mo na pon na mo Sunday anam kura minim se kwasi adani na adani wase me ewurade me wase yedo wase me ewurade me dan no twaso emu abobo ni emu nyum nyina aye ne kwadwom wote emu abobo ni munum chese ene obi ni se yakobo obi ni nyum a okobo se love song se ene ukotu odohunum de ama oyere efise dia ba wiase nyina ye de ya areho ene yehu yanim ene wanim ahu o ene se opie eba oyiri nyina ho se be hag ne be kisi na because I love you honey ya bi yanchia na ya de ko enya nchia kura sach oyiri entina ho ma me hag no na be ka gu na sum se honey I love you so much go ntimi ko stonti good and then it was say monyo mo amobetu no wiase nyina be ye de ya kwadwom net sa reho nyom
Ani aduru ye no kure ato ye. Ye wa yem. Sa dwum no na mo bebo. We are singing do. I'm trading my sorrow. No. And I love you and you and what. No, that says the Lord. This is a prophecy in the history of man. Even the First World War, the Second World War, nothing of such happened because it happened in the Western world, not here. Na mama ayi tuma chichire asene nyina. What eh? Mama ayi tuma ya day. A chichire asene nyina. Me wa. Brevre akuta. Brevre akata wiase no. Nyesum. Esum. Ade tuntum na cover ye nyina ye ho. Yesem come the atu o se 5G. Ade the nipa sum antisa. Onyame kasa o se 5G. Who is Bill Gates? This young man, who is he? He's nobody. Chama yansho baby. Jeremiah Odifo nso ka asem bi. Onso sha honkom. Ya hwade. Na wonim say. Gehenom esubi po ho. Ewo Jerusalem. Na ya wo baby bia bia fe the Tophet. Now this Tophet was a place na spirit bi wo ho ya friend Moloch. Na omo na omo principalities makumaku 6 and they celebrate omo with burning of babies and burning of incense. It is say incense no efuru kosoro a wo hye dem omo na principalities no mani ayede o mani age san krofo no onyame bo omo hwete ye no no omo ko tena Italy Italy Tiene, Onyame bomb Italy, Italy, and they name a place in Italy called Tophet. What is saying? Tophet. And God gave a prophecy about Tophet. When he say we are sum nyina Italy na wo. Hey, prophet Opatafour. Prophet Opatafour. Me Opatafour me say we are sum nyina busuma kese nyina Italy na wo. We are say baykuro nyina Italy. Me so Prophet Opatafour. Me so the higher sorceress. When him say intergalactic and black magicians no. Say sanko ni nyina no. Interplanetary magicians no. When him say Italy no more. Hey, Prophet Opatafour. Me say Pope fear now even the Pope himself is an intergalactic black magician. He's a sorcerer. Oh dear, my ban. No, Mami come answer. He's a sorcerer which has ni onim nyame ewo baby a nipa nsuro hwe Pope to ono nsuro nyame onim nyame wo baby a oni nyame ni twaka. Prophet Opatafour. Me say mitio odi. Opa mama me vesa ko Italy. Kasa mitio, odi mitio. What you say? Oh yeah, intergalactic black magician. Nigeria here for planetary. You can say planetary only power control we are see. When is someone did your mama so much you Nigeria for Pope. Omo me dey. Omo titi mama so much you Nigeria for. Yes, omo you Nigeria for Pope. Yes. Itio. They make what you say. And you want to know your Tophet. But God gave a prophecy. God spoke to Jeremiah. And Jeremiah came out to give a prophecy. And let's see the prophet. Jeremiah chapter 7 verse 32. Or say. Kofi. Adiasa mienu no say. Enti se Awurade sie ni. Tie wo de kan brofo no ne hia me. English no. 32 no say. 32 no tie ni o say. Therefore behold the days come. The days is come, which means there is the days ahead of us. Saith the Lord. Say the Lord. Nyame na ekasa yo. That it shall no more be called Tophet. Ehodum baby ya kasisi ya ni Italy. Ehona Tophet ni wo. It shall no more be called Tophet. Check it out. Tophet. I think our address start with one something. Tophet ewo BBB province ehona wo. Or say emre bi ba yan fre ho Tophet biem. Nor the valley of the son of Hinmon. But the valley of slaughter. The value of what? Slaughter. For they shall bury in Tophet. What? They shall bury what? In Tophet. Till there be no place. What?
also be see nipa Otofet wa kopim se omunya biaye mpo me pa cho ehefo na Italy fo sie omu a coronavirus a che omu Tofet wa no mu sie good Tofet yes see omu sie am omunya ba bi sie biem me bua munya research Bible is a cemetery samebua tell me I'm lying Bible is confirming as a Bill Gates. Who is Prophet Opatafour? Abutre. Who is Bill Gates? Abutre. Nyame ya de na me kwase obi na me koko. Nya say yesua de. Abutre. Verse 33 no kan. 33 is saying, and the carcasses nipa mu de efunu of these people shall be meat for the fowls of the heaven. Nipa emwa ye kase shall be meat for the fowls in heaven. Your principalities bia omo principality no ba ku na pie we Italy. Ano kra me ba ho sisi ai. And the beasts of the earth. The beasts of the earth, the carcass of those people, all the coronal victims, those who died, their carcass and everything shall be for those in the beast in the air and the one in earth. And none shall free them away. What? None shall free them away. 34. 34. The last verse. And then will I cause to cease from the cities of Judah. I will call to cease from the cities of where? Judah. Judah 1. And from the streets of Jerusalem. The streets of Jerusalem was me. I will cease. And the voice of mirth. And the voice of mirth. And the voice of gladness. Yeah. The voice of gladness. Say okay to us. And the voice of bridegroom. Okay. The voice of the bridegroom. And the voice of the bride. And the voice of the bride. For the land shall be desolate. The land shall be desolate. Now here lies the case. Ose me urade me sizi obi awawale foforo ne ne. Na me sizi obi aso okoji na ni ne. Na me sizi obi a na obi eni baby okoji na ni nya the same na ye mos kan. Na mama na ye busasa dentia. Na wakani pagu dem. Obi sasa dentia. Wakase. Say assassin so e dey adane. Adane amanfo. This is a prophecy. Oh, Anna. Usha sanko mienu nsem o ka. Enya no na happen wo wiase. O say there shall be what? Emu ewo tofe ye be sie nipa ewo tofet. I be duru ba bi ye nya nipa ye nya bia ye mfansie. And this is what is happening. So they have to turn some of the bodies into a crematorium. They have to behind it into a crematorium. I am sure any part of life. Bible is talking, you are talking about a brigade. Prophet, ya drew Italy honey there. Videos be a ba any bebre. Ya de ya twen abranya. Sa I say a apan bio say principality kese bi afra so dan ko gina soro apaja ne se to afa wiem. E bi ye commentaries of bi ada ni misrafa to so menwe. Fansa video ne to so. Ena na bisan for mo hwe no. Wo ye commentary afa ho kama. Na no na prophet Opatafour what drew Italy honey there. Say na who sa de na abo na who say omo de abase enya real but it's a lie. Omo see omo ye animation. It's a lie. They want to do cover up. They want to do cover up. The history ben was sad. Mami control. Me into demonology. I studied in demonology. Something which is susceptible to paranormal. The field of occultism. Me specialize with you can't hide anything to me. Sa spirit no appear and your friend a gap. You didn't say gap. Spirit in the yeah, spirit no appear because you saw dance. Your friend a gap. Why the 33rd spirit or principality of Solomon? Who say who free through as I see so kwasama do pupuma. Who be share spirit in kwama 72. Yes, 72 na Solomon kwasama woman. Sa spirit will account 33. Or release 66 legend. You can't say 66 legend. One legend piano and 6,000 to 12,000. Boom and one legend. And the 66 times 6,000 spirit as spirit together. Or spirit when master our so your friend are memo. Yes. Or your spirit or can some see at home. Spirit now or but you don't call Emma sa Asama Shamsi and Crawford, or the angel of 6
6 ma Canada sa shamsi no omuna sa Italy for no who best you be pope who burn incense to sa spirit no you are predictive because the world no on say they be a say the beast and it says also ma attack pope no aha it is a principality biano on the yi sa shamsi no on the yi pope a obetimi afofele ni mission what you say it is sad ya no mo ban the pope no your friend capnomancy 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 and a form of divination is a sorcery black magician act will shit a mushi to say incense right now a cosro na ya shia na ya fita cosro na chese say the power there onu na nyame ayede eya sa no di pope omo boa omo nshi ma nyame bia omo shi di ma principalities in Kwastes Queen of Coast can Queen of Heaven can gap we gap no ye GAAP sa ofra no na ne kasa sa spirit no me na sia sebrata so ne kasa or turn into human with bat wings boy internet ni GAAP we say gap demon and I go up GOAP demon na hwa sa me boa wo hwe me Oma sada na omo ye kora unse si say president pope so what you say e bi na omo da the wiase omo say Mary na Mary won kwa am ko bompa yem fa no Mary won kwa ha sa oba no e Queen of Heaven uko China omo friend Shang Mao the holy mother of China akwala kura ne ha otimi pie e wo soro omo bua Mary pie ni wo soro nyame bebe okwase na wo kura no oba no kura mpo no principle da no na Mary no bosom your friend Queen of Heaven yeah the Bible friend the Queen of Heaven but China for friend Shang Mao and not the holy mother of China or your bosom or nyame bia oni nyame ni taka to forget it didn't pressure that pope so our confess no what does it boy no gabo said there gabo no one chaki we enti ade no pie timi pie fa omo friend invoking no say what is happening esa say no mu no omo invoking consulting omo ne samsia say no omo agini omo say ade na esisi no ebia black magicians no ya dey na eye enim hu bi ntino let's see the source but until some realize it and ma catch us say my catch principality bi ani pe be nwa de na be sasa so no o ma catch us nyame ma bibia anya life no obi ahu bi and na be dead because so na principality na be da aso da mo eto ni papa bi wo dabi enti afero so me solifie na bibi say pie firi ko jira so na sense papa no enti o mo shada no ma shada na o ma ye cover up na so o mo ko frere tu o mo ko invoke no ano opie ba ya ano owie ya no na that me see a friend gap me into saniya no you must study saniya now for the past 17 years me a cast spiritual there my heart na me won mention spirit bi no wo asisia wo so wo ha me ni what the manager enti sa enwusie ni sa de na omo ni shi pope no enya nyame omo nhima nyame omo hima samsio and a gap Queen of Heaven Queen of Coast ntina sa Roman pope sa we Roman father who's a Roman fathers for no nyame nsa wo bi super o e bi a shipa yes sa wash ya no ma bro invitation no do ko room o ba ko ba na wo hye no foin edum no ko ba boro oh okay ya ba man sam ye de achiwa de kru ana si se o mo de kru Donald Trump o be so no ma no o mo de ma na no o de ma no ma ba wo ni nyame ni twaka bi mo ba wo ya bai you can say din is hang of one no waju oh yes what that's the good way now waju no ano to obi ba catch now say this is this master de ko bia yehu na pope na wo kisi abibifo na say so no dia wa hu say no e dey I catch now say we dey sunny 2020 and manka manka so sunny we before so and this is what is happening these white people they have pope be kisi bibini na say one say pope be kisi they are doing something said about we will sympathize with them thinking say oh yeah adwimboni bi ani oh now I said die and ho say na feel later on about the kasa so
this is what is happening. The vaccine of the antidote to coronavirus is out, so everybody should go for it. That is the mark of the beast 666. That is no way so. By a young call Bible no be do be a fee by a muse one to one. Yamisi on peck up no man's. I didn't make up no man's. Tiano no mudia divia so fleet. So when they yes, I've been phoning in our headquarters. Any room or a baby and in the honor of Rosie. A basilica hon. Is a hen. I'm Rosie. Baby, a pope to never Rosie. So room or basilica or basilica. Vatican City. Vatican City. Good. Vatican City. A Roma had a basilica, but Rome one year, Vatican City. Okay. God saw on Pesa, the other Namesa. And over the deceive you, when you know the entire Madame that was my original Bible, no Nipabi and Nibium. I wouldn't ask them no Madame, no Madame, Delia Gusso. No, Bonano, no, the Amamma Muizi. Tell me what I say, it's your Bible near Radi. Demon, me boy, Fred Gabo, me can't throw. Danny Hanaba. Danny Fred Gab, or Tosu 33. The master was sent us near friend Amemo. Friend Amemo, when you're human form with bat wings. Sanet here. Then he be not to swam. Me studies a lot about occultism. There is no spirit. There is no spirit. Share Deuteronomy. I know. Can Jeremiah chapter 7 verse 31. Kofi Yanfe. And I send some who prophet Opatafour. So when you be a and some go when you be a dad and what dad and him. Kobo Kuyanfe. Jeremiah. Jeremiah small kayo wo di for Jeremiah. Sabako. Mu die ya. E dia sabako. Mi pa chemu nya abotre. Pope osun echen Jeremiah. Osun echen no. Ene nyame kasa kire Pope chen Jeremiah na. Okay, enti asmo Jeremiah kan. Jeremiah 7:31 o say. O say. Na wasisi Tofet sunsun mia. Okay, wasisi die ya. Tofet. En sunsun die ya. Emia. Enye Tofet na wo hefa. Italy. Enye Italy na wo. O ma sisi abosundan wo. No mo hihyi musie de ma nyame to se nyame fie. To aso na de ya. Ewo hinom bonhwa ni mu. Hinom de ya. Ni bonhwa ni mu. To aso Edihye won mabani ene won mama. Edihye de ya. Won mabani ene won mama ojamu. Ojade ya. Emu. Okay. Enso men share won sa. Ewrade so onye den. On share won sa. Onye den. On share won sa. Okay. Ese nyame nim ho hwe. Nyame nkan. So omo ye you a principality. Omo spirit 6 no omo sum no Rome Vatican ho. No, Roman father bi ope bi omra atmi a opu. Me metimi akasa masa Queen of Heaven no kura be se wiem. Do ma ye ntikura me yina pie. Fefe. Ne hu fefe hu na ase no mere. Oboa. Onye no mere ye friend Queen of Heaven. Onye no mere bia. Me so onye no mere. Eno mere kura say wa dam se onye no fufu bi edi e wa heaven ho. Ada. Go bi etio. Na emma ma adwiri mu sa ada. Okay. Ewrade se emma na adwiri kura so ope musie bi edi. Emma ni chirim so ope musie. Ya cover near man ya ama mo muntimi nka. Muntimi nka. Gab demon and one no dey check where when the toss 33rd principality or a human form with bat wings. Check it on the internet. Gab demon. With the bonus album or share a memoir say or 33rd. But can't you say was 72 spirit of Solomon. Solomon boy we are so called chisa hu ni nyina called chi wo mo hye na se. No small. And this how woman Solomon sumo mo no eno no mo ye we saa ne ma no e no mo de ahye ho e na omo ye saa ne mo no mema o de hwe frem na ya ko ya anche bia mema nyame aka Queen of Heaven achi no be se wiem ti se Holy Mary secret bi wo ho we nya no ni enye we ya ya need the better so enye we ya need the better so enye onu ni ya need the better so o de dani fa gab o de obo gaba eno GAAP now the demon asoso se enye we ya no master there cover up. Say suffer no ye commentary. Suffer do the so your spiritual apprentice or pray no pray. And some be say who some painful ni akere pray no pray. And you bia gap di mo ko invoke no. Now so fortunately nyame person who said this is what is going on. Come dey kaka chese ma katre urade say. E be si bi o mani pa bi o wi asi bi ahu bi.
That's a 2020 year, yes, spiritual. Na ye spiritual na free sunsun di aba physical. And he say ndim oba so life o. Enya da ye mu asem o. Baby ya dunu. Yes, ye spiritual na life. Life wo na demon e ba. De be sibia na asi. Prophet Opatafour. You can say member many as azizu. Hey, baby ya dunu. No. Be Deuteronomy chapter 18 verse 10. Omo ye cover up. Press at that. Pope so. To ye cover up. Or ye cover up. No matter that my editors inside that out. Say we know editing. We be na ye animation. Now what my animation one fan go see baby as all dance. Na ngwa no. Aboa no so nya bete o. Be a friend gap. Deuteronomy. Eti do what you mudu. But you say Emma won hunu obi a oma ne baberima ana ne baba efa ojemu okonfo a o hye abosomkom okonfo a ne o hye abosomkom abayifo ti se pope say no odibisafo odibisafo entafoyifo omo ba hwem banyem ye consult na me te say akongrofo bi si dia am say you very careful nyame ya adwuma o ye mistake ya ni abra se te gare ya benda ne be dikti gare echi ko no buro no so ukura utu asise unim na akwati gare nchen o di corona be yew ara unim say object bi o be touch ni bia horo nsa ti say o ti ukura corona be fenfam no ba no te gare wenim usoli mu ana bia yew to us way encabrechirefo nsamanfrefo when necromantic spirit, the spirit of necromancy, all those people verse 10 no or say there shall not be found among you there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, nation. Now, check capnomancy, capnomancy, capnomancy. Is it a divination or it's not a divination? Now, even when you get the meaning of capnomancy, what exactly are these Catholic popes or whatever? What are they practicing? Is it not divination? And it goes contrary to what is written in the Bible. And you still believe Pope. You still believe Pope. And the Pope in your me abonsam. Omu ye kabnomancy, omu na share duham. Say musie ne kosora. Na je say kotia na say sa Pope no. One na betimi e ona nyame afro omu boa. Omu hye the master spirit no opie wa bambam e frɛ ne gap. Shansiel. Queen of Heaven now, friend Shang Ma, Holy Mother of China. My friend no Mary, no Mary Sam. Mary no Cronia, who no be a bomb Anna, other principalities are more per se. Me boa, met my mama appear life for eating one will be. May you win a be a bembe 6. I don't lie. Prophet Opatafour, yeah, do I say? I've grown a media. Yeah, grown a media. Prophet Opatafour, Prophet Opatafour na motene kaya kwatwe na ba wi na mande agroni poso na samra me kasa sam no doso na na ya ne ni fa hudie sa aha nti wose ye twitwa ansam no so ne ye sole so Prophet Opatafour wa bande no waba ya to nkan so ache nyamema yetio Christopher wo wi asi nyina etio wo so de wo na o papa ne kasa wote sa na dani so openo papa ne kasa o free ne nchan sane ni papa ne se da Prophet Opatafour o se o hunde papa ne kan yesi aba bia bedru ni ya da ne ya sole yesi papa ne se nkosi da ben na obem yenye fa hodi se dia papa nde ono o kasa wanzu wedi nkan ma mtam obedudu ade ni ma hwe nti 20th June no ene ya hwe se me ka cha sensem obi kan ba bia atugu obi nyame ne obi ankasa me nya ni birifo onyame ne sofo ba ku sunda savaraj sakwa prophet India sofo India no ono na nyame yes ono nyame ne kasa ono kura no wanhunu animu eye vision nyame yidi kire no eye vision
To whom is also okasa I saw means where day ohu ye what you say enti onyame de wakasa enura say okasa oh prophet yet yo on say o na ba abuo papa me chia prophet baako oya de ma na ye me fe oh efa oh Ghana prophet Kofi Amponsa oi Black Kofi me chia yamidi fo nyame nhira Black Kofi baby obi as of pen ye chia I salute you because me 27 for no minim kura say o gita na ni ase announcement ni ase o munyina meta machi oh Black Kofi me see you no sir me na nam kakra da me see you House of Ezra Metro FM see you I salute you I respect you so Prophet much Kofi Amponsa Black Kofi we ni nyame adifo no we mu ni nyame adifo ya ka se nyame adifo na we mu nyame sawo no so yes we mu no oh okay I salute you House of Ezra Prophet I salute you sir me tias of ma me so nyame Israel mu nyina me da wase bebrebe na odifo panyini ba konso o ka asem repamu di ne din betudwa de owo abu akokwa mu hoi me ame papa on de nkoto jebu wachia Black Kofi nti na me wachia the great my best oi ono de unse modin sare be on de me am papa mtim dia senchen da bi sa da bi wabodin my boy we Madina mabonu bobie ma mintie the great my best Prophet Opatafour mo hajuru asasi so say asasi mo hajuru waso esi hu sirefo ana na osire kire no ana me hu sa we mu na me hu am say yes mani agi ma pom afọ we na ma pom ma Prophet Opatafour urade say na esi anu na nya yifo no so mi fo yi Prophet dey na okay twato Nyango bon shirawo the great my best I salute you we dey say we dey be papa dey enkana MCC eye we dey first you me am shada pray the kitwe bi ya mi shira mu nyina wadi papa amobo isi enura na ba 2 am hodum sa me na me pie me too many heard the north gate so hodum ayi kushu na ato anse frama bia startifa mu anse sura biesa na atwede yi abesio na wada me hu se atiasefo ba na ni mu baako jata na wo mu usane sa we nya spiritual asem me kan ho ani mu oba me nche wadena ne nsaka ma beti 3 times no kire me se hade na me hade ne hu se onipa bi afa odwan na odwan no ode ne ko Judea afa odwan ne de ne ko Judea ade ne ko Judea e kire se ye nti ase na ofa odwan no ode ne ko na mbusa atiaso banana se na sa odwan ba yi a ofa ne de ne ko ko ne no o kokum no adi na mse sa kokum dwan awe kokum odwan no awe eje wana atiasfo wana busa am say na adenti na okukum odwan na di no onkunu mu no so say enkwane ahoden woni mu no oni no opeso okum ndi ne to na che ansa na wadi am so woni de sa de enye de hwan na betima chi akokọ mu no mufuti ya na owe ebe ya ode abi asino kore na ntwinam ede na ntwie ohoi ne sade ede na nsu mu na oyare dom friba mbusa ansa ade sa na ntwie ba no eya Kristofu wo wiase udamba no ya Kristofu wo wiase sisi a kumuna ye kokumu no eye nyame asam edi na ye komu kodi no the feast of the word of God na nukure ni se owenfo okronkron ne se se wiase nyame sam no o kan kra edin eti se de wokum odwan mo no so kaso obi wia wanya den onwe if se o se nya den entene num nya ne de nemom agi se wode okum odwan no wanua no de nioma ka ho no aye den ware sa na wiase nyame som sisi a akoye
o kan kra onipa bi ambeda nemom saa ekum na nipa na ti saa na ntwie ba no kokunu no ono ani pemu kokunu odwan ba na kokunu ono ani pemu awe no saa na ti se wona wasase su obia de ne pa mu asofo mu sempakafo obia de ne pa fa nyame asam ne yakunu se de ya pe na ye kire de kire wiase enu ya kristofo nemom no obia ni ho a sisei ni kondo nyame asam a enkwa wom na wodi wom da ifri say eno de ani tie ye won den na wotie a na won asom keka won omum pe no ifri say eno de omo se nya de age se o ka kire nipa se beko China beko abrochire na kura wen eno na me kira wo no kane no wan kan kire se beko China nya be ma okunu pa sisei unye kunu kura a untimi haage no je kunu so abanfaso eyire so abanfaso to wona wo chinchin kopri pesa aniama ni nyina no de ato wiase no no wenfo ne se nkan kire wiase se emire bi ba ekom kese ye beba wiase we nyina achi yes ekom oba ekom kese bi ba wiase na sa kom na eba wiase no enye nipa kom ayo nyame asem ho kom ne mere bi batfiri sa mere ya onipa be chini apa asofo efiri nyame sam sremu nka nyame asem nkyere me ne beduru ho no onya sofo bi anka nyame asem nkyere no owenfo na asem o ka ne kyere me the beast atiasefo ba nan no mu ba ko no message a omode aba no si wiase be kodene wiase ba ya dia manipa be nyame asem afi onipa mu awale biem nipa mu sika biem nipa mu hwe ba ba prese me pe ho me dia ma me kra na so no kuram asem nsi wiase se mere bi ba onipa be pre awo twetwede apa nyame asem adidi na so wonya mba ya den adi amanipa unyame asem a odi task we free twani mu ni Amos chapter 8 Kofi yam preachri yam fam preachri yam ne fam preachri Amos 8 obi Amos 8 verse 11 to 12 eyimu du baako osisai ekosi dumienu osisai pacha ose hwe enabi reba emire bi ba awrade nyankopon asem nie sebema ekom abasase obema kom abasase so enye aduane kom anasu kom enye sukom na awrade asem tie de eyas nyame asem tie aho kom ni so aho kom ni de sukom ana baba wiase verse no duba kono no okay dumienu osisai na wo bechina afa afiri po eni pa be kwapoano akopoano awon twetwede na wawon twetwede afiri atifi fama kosi afiri fama kosi atoye fam se wo hwehwe awrade asem se wo hwehwe de ya awrade asem kiri kwan awrade asem kiri kwan na wo hu ya asemo ya ba wi aseno no mira bi be mba ya dia manipa sadie coronavirus baya munyina adwane kofa bible a munyina musu pompaye se nyame njemo no sa na mira bi ba enche kura aburu so an enche kamera kakra bi wo be preach o Opatafour min kanya mi asem chiro sa ta mo no njimi biem na mini ho enche o enche kura kamera no kakra bi asemu ya me kade to akamera no kakra bi Prophet Opatafour na mini ho biem satam na me dimijimi nyina akọ asemu ya maka na enche o ya ba wi ase no enche kura o as can say dia professor fear na o dey ba o enche o ba pressure na dey ba tuni paso na no metiwasa na awrade ka Opatafour ma ne ani nkomo bi Prophet Opatafour siada no emini yawe etna sidinko so Opatafour enu achi enu ayai da bi ba ko ne twam
When Urade can say me children. I'm to us and Urade didn't could not be published. The Mijina will be polished was of Opatafour her dear. Name more brand tibia. So down a con say. So. I didn't know what it done. You say be done a con. No, Gina Kwan. Now, branch any soon I will soon it here. What you mean? I say, Adam, and a could dear Diabana. Come on, your day. Come on, Uncle Gunquas, Uncle Gunquas, the Adam. Let the Brabbe tree and soon every. Others also. Adam, let this idea win in Abba. I wonder whether the catch and say, idea. Go so shall them who are say. Or defoe be betram. Now, oh, see ye, a free come. No picky a brantian. Catchers, I didn't know what yet was Adam Naman bread. No catcher and say, oh, messing me and coffee. And go so shabby and Musa or the phone a day. A brantian a coffee. No, didn't coffee, I'm on the fear. Have fat. Be a swimming pool, be a camera. The man real. No catcher and say, oh, too quiet. Now waba. Now if you are now, you should be any sika be you should be. Name mom, I have say. Or the kukuo, esi ho. I was showing where you kukuo na free ho. No see you what? O yin free ho. Na hwa na osikani ni tia ni nachi. Ni otu kwan. Na brantia no sise wa be defo if say osikani ni koni nyina odi ni sika nyina gya no obaya defo wieye no ɛha ɛna brantia no nya anamfofo fi say sika wei efredom onya anamfofo na we na nadamfo ni monyanfo baako ɛba ne nche besra no fie de no ogina kwanche no obesra no fie was na ho kama say ina wo wodi sa kukuo si aba besi ho bi de ɛbɛya yi free ho na ukura nhyɛ nipa ni munyam we akura business ame no be ukura make twem kokuku esi ho dance wani nti o man pressure saa na brante ne say wate no koe to buy no be peja kuku na not knowing say osikani ni kon wade akura kituwa bi hye kuku na se to peja kuku nsa abrante ndi oni awe no dimika na kura ni dwane ye won so ahu to na abrante ndi kuku ni ko si ho nti ewo mu a no ti ho no ti se gate ni ebo aben ko bie na ye odefo na ofa de free kwa ho no afi odi ni wura mu odi ni kofi on afi obi gate o wura mu odi ni konto ti se wo ba no odi mi ka ko fa kuku ndi be si ba bia na esi sikani na ba anum suo aye bibibia ha na sikani ni ko bie kuku so ko ya se on de odi akura batum na emom sa kwa ande woni no ko bu sa ne se na kukuo wa peja abrancha se da me mfa kukuo ni da obeka ko so mfa kukuo ni da ho na odifo se wo wa onka na kore apam wa firifia me komedi we tu mu ekura tu se ade ne akura ni ha akura obetima wi kukuo afedi ona ne simonyo se no kura madam fo ba ko ne man pressure o se sa on se wo mi di wiase ni amanyina ama on se we kakra no atu sintidua on se wa antini free na ko hwe ena wa ankobo Adam and Eve kwadu na so na ama obere na ye wa nkasa nto mo ya fast ni wi ombo mpane hu am se eja okrunkun no hotefu eja na we so e o se sa na odasani tie sisi o asase so do obayi odasani bi anya ne fe na mo masamba ya ne de obi atia mu frɛ me na mo me awurade maka no se de meya ne meye na me musa wiasefo se Adam na de boni ba wiase na aso ba wiase de na wa ya ka boni ne ho Yinyame ka no good Prophet Opatafour ai asemo Adam ena de boni ye den ba wiase na aso ba ya no boni san wa ya ka ho all right
Abusafo bia me chia obi bia Kristo asundue nka me so usu me chia Adom the door. Mr. Enoch. Ah, okay, Enoch usu. Enoch na me chia me de share back. We me bra pa yini. Me chia no, me chia US for. Nka ma kuma ntu me yam. Asem. Ambe. Enyi ni pa bia ni. Fo ni tu nya me so Jesus so. Afa so. Me chia ga na mpan fu nyina. Yamba ya na mo yen. Ya kan de onyame nsem. Abusafo prophet Opatafour and Amote. Me chia obi so ire fi no. Why? Nka ni din. Sister Janet. On the ho no nko na me. Afia Denmark. Afia Denmark yes wo so wo. Denmark fo. Na afia bi nchew. Yawe nso no omu nyina ho. Yawe UK. Me busa afia coronavirus nchew. Na bi afia de. Na your Opatafour right hand. Coronavirus ya de eche no. Me se mi hu. Afia do wa de. Me ja sure. Afia bi nchew. Tracy mu nyina se omo de omo ni coronavirus atwam. Se corona nchew de a ene omo. Jackie Mo Holland. Me chia US for me chia obi bia. Nemo ma de ba ko na meka. Okoto Italy so much to scale was say mobile money. Tinadu ya chia. Enye nyina ni be wu me ka kire ho. Fa send me. Wa coronavirus wa chew no misro. Yi mobile money ni da ho no. Send me scan because ya there be send me. Prophet Opatafour. Na me fan kanya mi asem. Yeah, oh dear, yeah. Robert, me tell me bia. Robert, right, I was for Prophet Opatafour na Amote in Kano. Danny boy was studio had no money pressure in one day see so. What to coffee book come in you say coffee, and fancy I do BBS.